and take control. Hold me in your loving arms and make me whole. Wipe away all doubts and fears and take my heart. Ibito lami ngumbishopi Mxolisi Fusumuzi Mwakamakulupe ebandleni leGodcast Christian Fellowship. Ngithishela ngokusebenza ngiyembe kumhlabeli wetingoma tekukholwa ekhaya Swati. Ngithula nehlelo Spiritual High Channel eMaswati. Ngicela kulilela ihlobo nebangani babo bonke labasishiyako ngalokuchubeka kweveni ngenxa yemikhuhlane iCoronavirus. Kuletha kusaba nekuthuthumela emalungeni emtimba. KuNehemiya 4 verse number 14 lathi ningadesabi letithatenu kwangathi lapho ke singashiya siningayesabi le virus. Khumbulani ukuthi simakade mkhulu kangakanani ukuthi futhi wesabeka kangakanani nenje kufanele nilwe nivikele abantu besive sakini nebantu abenu nebafati benu kanye nemakhaya enu. Ngicela ukuthi Maswati akithi asigucukeleni uNkulunkulu njenga Jeremiya umprofeti lo wathi Nkosi siphilise sitawuphola athi umhlabeleli bona live la kowethu uthethelele sono salo ungehlisi ilaka lwakho kuze kufe lusapho lwalo. Nasi isikhathi lakho naMaswati sidinga mbamba kubalekela kuNkulunkulu egameni lika Jesu ngaphimbo linye utawusiva ungusimakathe wethu. Jesus.